Буттун жоондорунду. Бул ошондо Булуттун баласы Шедевердин небереси болуп калат экен, а? Биздин Кыргызстан эмес, СНГга белгилүү Шедевердин внук. Bir kol çabuk koyuyoruz. 2 ay 20 gün bu. Mıhtı egzemplar. Maşallah. Senin kalk ettin. Zekettin balası dedi. Graf'ın liniyası da sondaki cünün içinde erti alıp koyup dur. Çistata öde jakşı. Malades. Buna bizden jaş ballar gördüğümüzler bu kızıgıp şu koçada kompüter oynamandan göre şimdi koy bakkan öte sonu. 1,5 aylık bala maşallah. Şude. Cembere balam hem ha köp ha. Malades. Akkulanın balları bular ha maşallah. Bunday mayanöringizler. Bu araşan kantet kanda bilinet deysiler. Jakşı bizdin hazır sveti mi o? Baş ağarıp, kulak ağarıp, mına bizdin seleksiya kılıp жүрген аксакалдар bilet mına arka jaktara muja ağarıp kele жатат da. Oşu svetler brend bolуп атат. Akkulanın primoy balдар eken. Bastır. Bizdin mına Oş oblastın koordinatorı Zalkar Mırzanın Akkulanın primoy balдары kızlar eken maşallah. 2 ay 10 күндүк козу кочкор Широкийдин неберesi экен, эркек а бул. Сонун кулак караңыздар кайрылгандар, машалла. Бастырыңыздар. Сонун. Болду бүтөйүн деди, бол токтоткул эми. Үйдөн барып жүктөп калайын дегендерди эми кийин эмкисиндап келет. 1 ay? Точно 1 ay. Кошнаңыздан эле сурап алдыңыз окшойт 1 айды. Мына кой бакандар билет мунун канча айлык экенин. Сонун. Мощный. Мына 1 ay, а? Bu 20 gün boldur. Ол 1 ay. Разницасын караңыздар. Машалла. Чистота караңыздар. Кулак, баш. Bir көтөрүп койчу бийгелем. Машалла. Bir кол чаап коебуз. Мына биздин арашан. Кулакты карагылам. Ушу козу мен азыр айтам, менде болгондо $10,000 ылдый бербейт элем. Бу билбейм бу канча болот. Канча ушунун баасы, например, азыр. Сатпайт, эркексиң бер. Сатпа, молодец. Айдан. 10 мартта туулуптур. Жакшы козу, сонун. Машалла. Мыктыны мыкты деш керек. Мына кулакты караңыздар. Расположение сонун. Канча айлык бул? 2 ay. Бастыр балам. Молодец. Баккыла. Сатпагыла да акчасын сатып бербейле. Көбөйткүлө. 5 ay, 4 ay окшойт. 4 ay. Сонун караңыздар. Алла разы болсун. Бастыр балам. Сонун узундугу дагы сонун экен. Искендер линия дейт. Искендер. Костяктарын маанөриңиздер. Мына биздин арашан Мясосальный порода болуп атпайбы? Мясосальный болгондон кийин жоондугу сөөк, жамбаш тартканда мондай болуп жамбаш тартат. Мына сөөккө мани бериңиздер. Чоң кочкордун кутудай болуп турат мына. Искендер. Bir кол чаап коёк мына жигитибизге. Машалла. Костяк вообще супер, э? Линия кайсы дедиң? Искендер. Эксклюзивы, Искендер, понял. Бул эмеби? Шариф акадан чыкканбы? Искендердин баласыбы? Анан бир келип кет жолго. Бул Куршаптагы Искендердин баласы.